Arambe! O muthenya guku bururi-ini ateti maroneka makigomania irindi cia andu miena itiganite ya bururi. Mbica cia micemanio ino ikioneka ta cirĩ cia mbere ya COVID-19 kuona mitaratara ya kugirĩrĩria gutamba kwa mũrimũ ũyũ guku ni rugano. Wakienda siasa sioni wakivaa hata barakoa, wengine hawana barakoa na sisi hapo tunafinywa. Hii corona inakuja usiku peke yake, mchana hakuna. Tunaweza kuomba wanasiasa, wakati mnaenda kufanya mikutano yenu ya kisiasa, hakikisheni mmefuata COVID protocols, kwa sababu COVID haijaisha. Mbica cia andu makimanĩrĩire muthenya no ũtukũ kafyu ĩkaingĩra nĩcio itũmĩte ahũri biacara marirĩre president eherie kafyu makiuga nĩrekĩra mahoro biacara ciao na gũtũma cihwererekere. Mara mingi tumekuja tumekulilia na umetusikia. Wakati utakuwa ukituongelesha siku ya mashujaa, pia sisi kama wenye mkahawa na wenye vilabu tufanye mashujaa kwa kutuongezea masaa za kufanya kazi. Watu wa salons, kuna masaa pia masaa yetu, tungeomba tu rais wetu atuongezee at least time ya curfew. Kuna customers wetu wengi utoka kazi late. Na sisi kama watu wa bodaboda sector, ambayo ni sector inaandika watu wengi kwa kasi sana, tunaomba rais, biashara yetu imeathiriwa na pia nyumba zimeanza kuvunjika sasa. Akenya maugite mahingũrĩrwo bururi ni metikirite gwathikira mawatho mothe magathike ma COVID-19. Tufungulie hata sisi tufanye biashara, lakini tutafuata zile masharti ambazo zinahitajika kwa msimu ya COVID. Ikifungwa si wanabiashara peke yake wanaumia, bali ni kila mtu, hata wakulima wanaumia. Na bwana rais, a good percentage of business people in Nandi County and the entire Kenya have taken vaccination and we are willing also to be vaccinated. Kambeni ya kuhoya bururi uhingurwo enyitete thinga riu kuroneka mutambire wa murimu uyu gikuruka kuona mathaini 24 mahituku andu 33 nio marwarite murimu uyu giki ari gicunji gia gifugu turuma 9% na andu angi 93 makahona mathaini macio guku gikuo kia mundu umwe gikiandikithio kiri gicerere. Kwa sasa COVID imeenda chini mahali ambapo imeteremka chini ya WHO standard ambayo ni 5% ya positivity rate. Bururi-ini wa Amerika na kuo ituria kihaniri ubete kuo thutha wa afitha wa ngathi ya iguru Colin Powell gukua kumana na mathina ma COVID-19. Powell niwe mundu mwiro wa mbere gutuika minister wa maundu manaja bururi-ini ucio wa Amerika na arabatirite ginya gacumbiri ko tongoria wa mbiraru na no arari mutarani kanju-ini ya ugitiri state under President George W. Bush. Powell arari na uge munene bururi-ini ucio na mwaka-ini wa 2008 ni anyitire baru Barack Obama uria wathurirwo ari president wa mbere kuma ruruka rwa andu airu. Powell anacera guku bururi-ini na family yake mucakaite ta mundu urendete andu ake na ahuruka ari na miaka 84. For the people of Kenya to once again come forward and express their desires. Kuraya na Amerika bururi wa Russia ica-ini ikuhi ni ubunjite rekodi ya andu aria marakua o muthenya kuona muthenya wa Jumamothi andu 1,200 ni mandikithirio gukua kumana na COVID-19 ino ariyo na mbere nene ya andu gukua mathaini 24. Muthenya wa kiumia naguo andu 9,907 nio makwite kumana na murimu uyu na kuongerera namba ya ikuo nginyagia makiria ma andu 200,000. O ihinda-ini riu andu angi matemira 35,000 nio monekanite na murimu uyu undu uria utumite marigitari aria mahurukite wira no ni athece meto mathibitari-ini mateithiririe kuhurana na murimu uyu. Ona thengia wa ukorwo Russia niyo ithondekete njanjo muthemba wa Sputnik, aikari marerikana matirametikira makimikirira nganja na uguo murimu no gutamba uratamba. Andu mararirikanio mathina mbere na gwithaya na matharaita ma COVID-19 maria ni gwithamba moko kaingi na thabuni na mai maratherera, gwikira mask na guikara maraihaniriirie o uria kwahoteka. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Winnie Kimani.